Ikramul hak bang hinianim sopi marapan ke kat pon rabjoe bang pu raikom sai khiare ding kachingang. Mera bheti for a sabbi ratumpen kang hua thing pi ke neplong. Dipu Soil Conservation Asai Campaign Kachutiki Arat Aphan Kowe Aklim Keron. Kardok Pinikarbi Prime Time Abirtang Tonpen RJ Tha. Guwahati Railway Station along Arloso Kang Huvera Bangpha Phan Nepchek. Ikramul Hakapan Hamren Police Station case number 18/2022 U/S 371 IPC Pabonsi Hemkang Samalong Thapon. Non malom pardun ron oklang no ke claim ka chomatha arlo sopi maratuma phan kinep kang hupen ang tan ke pondrona birta ke klang along Hamren Police Station ke parlo nijang karbiang long meghalaya ahoy kolala phiang lapen langhem phi along kedo banghini anim sopi mar artaning kan kretrok atuma phan Kochao Police Station ke parlo Rumani Pathor Amikar Inus Aliasopo Ikramul Hok Bangpu banghini Nepali anim sopi mar phan aning ke dok Jepak langsi Bangalore anki ponji aphan chitini phai inkora ke thomani Hamren pen barlo bon sitami ahema sora tumpen tong sekot Khanduli police outpost IC aphan kapachini pen puthot Hamren thana long an lamhoi kiti pen kiritali chengdun khirajok kopai ke me Guwahati railway station along an nepdun long chekno Otlangno kachuklem abang phula pen anim sopi maratung aphan chitini phai inkora chogani Hamren police station along an one pen karju pater togasai Ding pon bomlo. Case number laki Hamren Police Station case number 18/2022 US 371 IPC. তো সেইমতে তেওঁলোকে বহুত বিচাৰ কৰাৰ পিছত ৰাতি তাৰ এজনী চলি গাৰ্জেনৰ মোবাইলত এটা মানে আননোন নম্বৰৰ পৰা মেছেজ আহিল যে আমাক বিচাৰিব নালাগে আমি গুজৰাট গৈ আছো তো সেই কথাটো মোক যেটা সন্ধিয়া জনালে মই লগে লগে সেই ফোন নম্বৰৰ ভিত্তিত লগে লগে তেওঁলোকৰ এনকুৱাৰী আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু এই এনকুৱাৰী মতে এই ফোন নম্বৰ লোকেশ্যনটো চাওঁ লোকেশ্যনটো সেই সময়ত গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন দেখুৱাই মই লগে লগে আমাৰ ৰেলৱে জিআৰপিৰ ওচি মোৰ বন্ধুৱে হয় তেখেতক ইমিডিয়েট মই গোটেই ডাটাখিনি দি দিওঁ ডাটাখিনি দেখুৱাওঁ যে এতিয়া এই দুজনী ছোৱালীৰ লগত এটা ল'ৰা আছে তেওঁলোকে গুজৰাট যোৱাৰ প্লেনিং কৰি আছে তো কাইলৈ ট্ৰেইন আছে তো অলপ ভালকৈ এনকুৱাৰী কৰি পোৱা যাব মতে তেওঁলোকে সেইটো লগে লগে মোৰ ইনফৰমেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁলোকে এনকুৱাৰী আৰম্ভ কৰি দিলে আৰু ঠিক ৰাতি 1মান বজাত এই ছোৱালী দুজনী আৰু ল'ৰাটোক তেওঁলোকে পায় Halapu arloso hemake sarpen pherangke thingno lam theke jaidun ke lapuson otlangno kachoklem bang paphan ki akereng bi bedet nangji hasi pidet nangji puta lam the jaidun আৰু তাৰপিছত থকা পিছত মই দৰৱ পাতি লৈ গৈছোঁ তাৰপিছত মই সুধিছোঁ মোৰ ছোৱালীকেইটা ক'ত বুলি সোধোতে সিহঁতি কৈছে আপোনাৰ ঘৰলৈকে গ'ল নেকি বুলি ক'লে তাৰপিছত মোৰ ঘৰলৈকে মই আহিছোঁ মোৰ ঘৰলৈকে আহোঁতে মই ছোৱালীকেইটা মানে নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত মই আইচি ছাৰক বিয়পি আমাৰ আইচি ছাৰক জনালোঁ ছাৰ মানে মোৰ ছোৱালীকেইটা ক'ত কি হ'ল গায়ব হৈ গ'ল অলপ গাঁৱে ঘৰে বিচাৰিছোঁ নাপালোঁ মই এতিয়া মানে আপুনি কিবা এটা কৰি ক'ব কৰি ৰিপৰ্টটো দি দিব বুলি ক'লোঁ মই তেতিয়া মানে আইচি ছাৰে তাৰিখ আছিলে অলপ আপোনাৰ নাম কি আপোনাৰ অঁ তাৰপিছত কেনেকৈ লগ পাইছে ল'ৰাজন কাৰণে বজাৰত আপোনাৰ ডবল জাৰ্চি লৈছে নাই অঁ আপোনাৰ গাঁও ক'ত উম্পা বেং আৰু এইফালে কলালা বেং Hamren ben Daniel ingi karbing long lai Nilip MAC constituency ke parlo North Eastern Silonijan Forest Range ke parlo angkang Panjan Mera Bhiti Forest Subbit atoma hinpen ke damtang chitia chekloni phai inkora player ni Bokial Ghat along Kalionia lang royalong ingnam rai komasai khia tum kanghu thengpi kineplong Karbiang long akhia dat kanghu ke panahok asai nonpu anta kang tonponji aphan avilang
thengpi thengprang nangkijum bomwang bom sipining le thota botor bokan kachelar kacheprek thepiksi kadukawita theklong athe arni keso angtang keso 30 to 40 degrees celsius antak kile dolo lahaya sai lang no pen kapajok ji phanon pu anta kang tonpon kokji angring avilang kidamtang chitia cheklo ni phai inkwara player ni arni kang sampor phai player por malom panjan mera bhiti forest sabbi dangkang bokial khat kalioni mate phonglang solang royalong humthom borpung borlang sonat pen chekai pho phan pen thengpi trokner kep kb sose kangho thengpi karthang ke pasang kok theklong si bogijan forest account bid officer kangbura teron lapen avi sangho tuma phan birta pisi mera bhiti forest sabbit forester 1 renon krolapen forester 1 tilok jitdung avi sangho bangin koiso se chilangsi athengpi dak bogijan forest account bida sa hemalong an wandet si sis pidat lopusi hadak kangho thengpi kinep damlong wek mera bhiti sabbit forester 1 renon kro nang pachini don athengpi kaddukawe plang trok kebra troxi sosedo b class 1 bonsam lapen bogi poma thengpi laso thengpi golaghat district along an ke ponji aphansi kachisik pon pusi pachini pon ini ke hotel 67 piece lo ini ke Sept hotel almost 60-70 son bagui exact ke datang tu lo Pia thing lo lai ini species ke lali dan elika so ini species lo B class ma B1 B1 में market price kau ni sama market price labang actually ke di labang ang akan sudah buat tema market tu yang cium naring sekat ke di mana di situ government aja itu already dah kalah bang ke ada confidence dengan tu tidak mau cium lah government di red bang labang so sai lang no kachokle matuma phan non ke wang jiar ni anta kiri ka kurwa sai claim pasik pontu bomji puta pachini pontu te labang so non ke bang ilang tanam tu labang so kang ho thing pigine ponje phana tu pini ansu se ke ton ke lang pang chin ponje phana tu sik tu oh langsung lo mana itu ada pam itu fish dan untuk ada head doktor tak son langkah mesti pon pakai kita berjuang juga akal है जमीन फ्यूचर लोगों से चुका के देसी भी तो मैंने जमीन दी लो choki hola pen sonjit kro koila mati pen samson inti karbing long life kidamtang chiti ni phai inkwara trogar ni dipu soil conservation range sa hemalong SOPD surihini ra inkwara hini la pen surihini ra inkwara ke thom scheme pen long inkwara troga constituency apartment kowe aklim keron ponji aphan keron kiching SOPD surihini ra inkwara hini la pen inkwara ke thom scheme pen si bangso kowe aklim ron ponlo la pen long inkwara troga constituency long seta mi keron pachetang poneji laso long EC constituency long rong suri pho akowe rong pachetang ponpo kidamtang apor hut sitami isia rong along rong pharohini akobe rong keron pachetang ponlo lason si pining le thot sitami soil conservation asai campensi ron pon poputa mai long karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Longhang ningche pon sai ka chuti ki pen nang an kaching thora war side do laso long kowe ka chuti ki penta mena hemtun kaching thora war side do lapen bangso mai long sitami kiduk det ara da phansi aki joy pen kowe aklim ron ponlo lapen kiduk det ara da tum bangso akowe kachu e pen sitami kaching thora war sai long pon pupusi mai long karbiang lo autonomous council CEM Dr. Tuliram Longhang pen ningche pontu rong aki joy pen don pen haru ini soil department da si iklo la aki joy tuling tan itu dagnung bajong rong tin party rong pin si rong haru ini water department pining bang ke soil department dan si rong haru ini aki joy rong along KPK kami ala long konsensi pun kami sudah po keron kalau kita bangso kowe aklim keron amai long karbiang lo autonomous council CEM Dr. Tuliram Longhang karbiang lo autonomous council chairman Raju Tiso MP Horen Singh Be MLA Bidya Singh Ingleng MLA Dor Singh Longhang pen chenglok EM MAC lapen Dipu Soil Conservation Department asai phu asai phiatum chitong dun News report Karbiang Long Live
Kedam tang chiti ni phai ingkora trogar ni Karbiang long ahem biti phurong sopia long ke do diphu club long ni trok an craft demonstration a jame ke paman ponji aphan diphu LAC MLA Bidya Singh Engleng Haurakhat LAC MLA Dorsing rong hanga tumari deng pen kang pupon Kedam tang chiti ni phai ingkora trogar ni pen pangcheng ponsi prechek lo ni phai ECR ni an ni trok an aphan ke phir ke thak ke thek asang bimara tuma phan methang ke thek ason ka chepaklang ponji aphan craft demonstration a jame pangcheng pon Bangso jai make helping hand for artisan atumpen chepater pipon si nitrok an kipir ke thak ke theganat kachepaklang ponje aphan pangcheng ponlo Bangso mai long aluhiaman pen dipu LAC MLA Bidya Singh Engleng Haurakhat LAC MLA Dorsing rong hangatum chetong dun si Bangso jai make ingpu ponlo Bangso long Karbiang Long Mas Council EM Madhuram Lekthe EM Amar Singh Tiso Karbiang Long Mas Council MEC Tilotoma Hasnu pen chenglok penangan ke thekiding atum chetong dun Bangso hut kai ke soar lo tuma phan ki phir ke thaganat kaching thor pon mate pir thaganat pen methanga hemarit kachelana iya ja kong do mate towar ke paklang pon abang phi sangpi sabina teron pi pen therang ke atuma thengno nang ke pachini do nalam the arju sena Aloni penang an adin kampen la bangso kam diklaim penang an cepatuk lo alo sopi mar tum la asai la pen alo sopi mar phandet kali so tum pantanon nili tum claim bomb English pen ko kenen bambu la so puthak ta dom ta training do bom alang tum sitame la si colonial long ta non sudi bom hala ta lo textile ke thakana thu ta bang thong kep do an pen ari pen aria sai ke claim ke roy la bang ta bang thong kep do la pen la kenen bambu polote English pen ke la ke tin so tum ta bang thong kep non claim bom la pen pinia bang ke nili tum la dak di club along demonstration ke pado bom la ke designer tum ta along pen designer tum ta nang chetong don bang ke thong la pen MLA tum EM atum anta alang tum EM atum hansi ke pangpu toilo la pen non eprang la an su se la karbi atum motif mate amang la pen design la an su se paklang pon thek dia phan nilitum paklang lo amang ta pharop ho an nilitum amang ta design nilitum ka othai tang do Bangso mai long aluhiaman pen kachetong dun Karbiang Long Mas Council EM Handloom and Textile in charge Madhuram Lekthe pen pherangke atuma phan nangke pachini do nalam the arju ponthu sena demonstrator la di demonstration ka bangso asai nang dengti handloom and textile department hoi nilining serong piglo la pen alang li sabina teron pi baido la puson alang li initiative campaign ada betul la bolong kipir ke thaknat la oi gi mi dong handa semet ke paprang thegi kipir ke thaknat so itu aning ki rum kon la bangso da asai nang dengge alang li panchuro rene la sinile tum handloom and textile department hai benta nile tum kanan kaching wai pon dolo je non ke rangi nile tum Karbiang Long Autonomous Council pen kuson si la bangso department angsong an kepale dumpen nile tum dak district long an pieri mithanga jutanga jubat mithanga traditional mokha sonje pato propunji bang mithanga council department pen aso kuthak lamta CM सा कपड़ा से लेकर उस कपड़े तक बनने में जो प्रोसेस है कैसे बनता है उसको लोगों को दिखाना है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं ये आज से शुरू होकर ये 1 तारीख को ख़त्म होगा तो इसके अंदर अलग अलग ये रिसोर्स पर्सन एक्सपर्ट को बुलाकर इंटरेक्शन कराएंगे आर्टिजन से और बाकी स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को क्राफ्ट के ऊपर उसको ये आइडिया देने के लिए उसको ऐसे बना न्यूज़ रिपोर्ट कार्बिंग लॉन्ग लाइव Pini Karbi Prime Time Birta ke Lapon Sik Kang Toniklo